Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails,
joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongai no le talo for voucher. Tele atunu hiyo mao. Oh, hello, beautiful Samoa. Numera tasi ya ita. Ele mafai unafagalo. Roma tago fie na ua. Ute fie tawa. Tasi ile Pacifica. Tula Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
O fio no sunga jak. Hello si fonga le ya tawa le on mai le foto lo ngona tu nei ai na wa saulo sau no fai eu te lo foi ai o le na le te fai amu tango tau fa no lo tu lu ngole o le afo ia o le atato wa YouTube ia po le meo o furu tu ta leo ia po le afo le tulanga o ia ia fa ia okay ia okay la ia patalo fai le fa fu mo man po falanga fo yo le tapo inga so tatu tunu ia mai ta fai fia le foi vanga o le afiafi ia tata no ia fa aso por kalami o le tatu tunu ina wala ngai e ke o kala ngo fa aso nga fuatu ine ia po tala no foi fa aso no se fu ia o le utai le aso no su martasi ia o melea o te fifie fa talo fa mo fa filo ia tu ia o folo fatu fo I pa ia ma wongo so tatu tunu ia me se fo yo o le uso wa o fa si le vanga o me si fo yo fo le fa te telet fo en na fia o te lope aina e to tongia ia ele a faina o fia la me le pe ya o le vaia o e ngia so se lua ia pi tau tata ngas vale no ta fatu wa pe po ise me wo kupu Malo fa ia e fer ka karo fa ko o le vai o ke kang o ke kang ia pa o le vai wa rungi aso si aka sa o pisi al me mari o ro ia ko le me o ke ngia o le lo makua o ia ku le me o ke ngia o le ko inga fa pe sor fa mai wa nga ka ke al fa po kala ngas kama o si aka fa po kala manga o fa marulu ako o kala le kako producer mar kako pule fo kako fo I mala skofi o le fifianga o le loto o le wai le tato producer fo ia mo si la fia fo ia le tato o tunu ele le fo ile nai le vao yai tu langa fia wa yai le fionga le pule ma tu langa pe fo ona le o yai nai tato officer ai o le fifianga sili o le na wa yai le tato wa producer mo le silfia le toteli o le tato new producer o le swafa o le uso po le tali fo o le tamo Bernice Bernice o Prince ia no ono winga la Prince le ngor kama mo silfia tato o le ua haya sa o ai tato ia Prince o Bernice kama lo no winga la ele ila ni mea ele fa le tonu na o mea fa pele ni se ame e fa ele ia ai o le fata o le na mo silfia foi la tato ia o le u le tali foi ia o la ia ona to mai manga va ia ai ia fa pale foi tato wa au mai moa manai tu langa mo le time ia o la foi tau fa masani le faingol por kala mo le tau ia but o le experience ia le tali foi mal o level on tau tua I me tau medium vang fa pena it's just a matter le ngai faisi o nga masa saule o pomo a komika I rungo le tato por kala so ia lava papale foi tato mo onu sai o le swafa le na o le tato producer ia se o koi foi o ko office ia ona fai foi la io le tato tu langa foi ku ke sila mai ai fo ringo ka ko producer ia ai mo le time ia o tato producer na lo so na pernis so ni maletali ia manuia ia ai to fa talo fa tu le fa fo ba so tato tunu ia e ambele ne ia so au fiele ke fero lo ia foi le inga fa ya kule ro makua le pi ke wo fika wi mro mat o fiele tu te le ato ia o fa lo ala ia o fa le ainga o me ka ke o so ki ai o ke ngia ia o fa mo dia foi la forma ma ngai lo ma ko ngai ko inga e wa sa o manga ko le skapo kala ma foka ko felo mo ila skofi ia le fa fika anga ele sa o me ngala o ke le lo le skapo kala mangi ia ai fa fika yo le mo ku ia vaenga asiak o vol me ai lo o le spo kala mo fa kum foi la so ia wangi pa ye ma wangi boring le so e kawanga kumule le so I me kang fai ia
au te lo fo ipo ole meo na fa mana tu tu tato wa team New Zealand po on tato lungo le tato wa Facebook live au te lo fo ia na e connect to fo ia le tamata ia hana le tato wa group chat family mole le tato officer just to check po on wa le ke vai ku ngol ka ko wa YouTube le on mai ia au te lo po le meo on tato lungo le tato Facebook live ya awa fu il fa fonga mo wa so tato to no ya ona vai nga ya le expect for mo le time ya ai o te rola fa nga so no pe ali tato wa otherwise ya pe a to e sausi ska ku musika pe tato to nei fa la wilo ka fa ai se to se ko sia ki wai le ya le awai on lor ka fa so aru rom ta wele to mut ia pe mana ia la fa mo le tato producer na ona toe tui fo tato fa la wilo lunga ia si ko sia ki kasia polan ma fo anga ile on bel tato wa Facebook live fa mo le la va ia ma le fa maru le fa fo ma wa tato tu le se ka ko marolonga Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Ya, whakaya ko lewa, whoringa mo lewa, mo on ka ko Facebook, mar ka ko YouTube, Bernice. Ya, whawa whaler ka ko po karofa, asiata. Oi mo mai. na la useki tato na la utoe Okay, no mangai. na so longa le leil tato programme ne fanga o le fiafi ia ma lo la va lo sai ma lo fa to fa tai fo yo na wa la lango fa tasi mai la to lu ngol tato Facebook live ia ina yo matasi futia male mele wa fo ina to tapo inga ia le ato wa o te manatu o se taimi o wafea anga i le tūlanga wa mau te usu nei le wawea ono le taimi nei o le toe se 4 minuto ntana sumatasi le po ya matou ni Amerika i Utah o te lofo i ono le tūla i te le wawea i nei ia malore por kalame ta pena lomo atu mle valele malanga atu mo hawa ia te lofo i avele nei amatanga o le ta por kalame ia fa te atu wai nai fa la wi mo matou i Hawaii mai lato ia mase mo mori fo se fa tai mar fa malo ia se matou foi pito no nei por state i Utah ia tu sai foi ole anga le lei ile mo fo yo le vano matou te malanga mai ai nei ia ai matou te le yo ese mai Utah o te manatu foi le nei lau fa le watu le ngang fa te tele e te lo se mo se avano joina ia le sunga Mr. Falai pe ato no proclame taia on online ai nai malo ila no lopi o mato hotel ya nai tato wo ma ainga pa anga mai fo ya la fo ya e vai ma lai vet proclame la lo lai mai mo mai ia ma fa tali fo le taimi e o mai fa ma vai avele nei lao e molele ngang fa maru mo fa te tele Utah Salt Lake City ya fa maru rua ya provo walanga
ele te tatou o pro be amlanga mai ia ona pio le tele ao vaenga i fai matutupu o loo senta mai nei Salt Lake ia faaleo ai le agaga faafetaitele lava mai le taʻile loloto ma le agaga ia e maise foʻi ia o le tulaga i latou foʻi talimālo ma le tatou mafutaga muamua fe lau faafetai ona e toe o se aga matou tuvaese ma Utah faafetai atu i le tatou tamatoa kalapu ia aua o si matou kalapu ale ma le komiti o le tamatoa ia mai al fa'aloalo le utonu ni tausaga mai fa'aloalo te sau e fai mafofoga ia ma fa'asalalau le tatou o unaga le foi fai tou mai mo mai ia tu ina sa atu tatou live ona i tatou taloga ia i le faiga pa'aga ma le Blue TV ma sul tatou proklami o le tautaia e ma le sports talanoa faafetai suga le Pristine ia le fionga le taulagi ia tole afoa si ua moa ia talitimu ai mese foʻi o le sui Pristine fai lautusi te utupe ma le komiti lona lavaloa leo toe le agaga faafetai ouso foʻi afea e lau faafetai ia i le afioga pasikale ia o ia o le Pristine o le alofa faasamoa lea e latou te faatautaia le sisigafua ia ma le komiti foʻi faafetai foʻi o le foi no usau ia mau foi lavanoa o te MC ia i le tatou fuʻa i lona amataina faafetai tele mai le taʻile loloto afea e uo mapaaga mamae ia faafetai pe loo foi atu o te musu e tolaulau nei te ua misi seigoa na fai lea malape ae sili ona taʻu le upu outou uma o mapaaga ia mese foʻi ona io aiga nai tofafine nai o antis le aso lenei ia sa mo foʻi le avanoa e matou te whakoamaua leo se aso e kau fai esinga ka mai ki e fui lelele i atau ia wālanga na full on na lewa yaso ia anti Pelenike ma se fo anti ngasolonga ma ia siona li ia tofilau Rodney Stanley ia ma se fo i o le whanau whaftai te le fo i le whaaloalo le noo matai ia mai e le pō ana pō ia o mai fo i le nei taimi o lo fe o whaawau lava ia manai nisi fo o tō whawhine faafetai tele bo ma au me mai o paaga uma faafetai foʻi le faafetai faapitoa i si o tatou uso ia po le susuga i le Pristine o le aiga fast i Utah ma taʻiliga pasi ia ma siona faletue akoko ia ma le toʻatele o i latou ia aua e pei amalaga mea inei malaga inei le tatou au o company ia e pei e toʻai taunuu o le toʻaiga lea o le afioga ma taʻiliga ia e mase foʻi o Bishop Brown ma le toʻatele ia faaleo atu ai le agaga e tumu le faafetai ma le fiafia auso foʻi matofilo i Bishop vaoga ma siona faletua ia ma avaega ma le fanau foʻi ia o se faamuniaga foʻi le feiloai ai ia ae ou tele ia luʻi se la ma le faafetaia Utah e afe ane foʻi e faafetaia le lagolago o le tatou barbecue a le suga Mr. Falai faafetai tele lava ia oena oka le sausoli e Utah le atau matuaʻi vai i ma le faipapapiu e o foʻi la ia i le tofine a Pelinda leana matou malaga mai fesoasoani ua fai e Pelinda le komesika foi le Samoa ia so o se mea uiga ese le loʻu olaga io e le faatumu lia o le ia gata i lea faafetai au kilokiti sa ora foʻi latou taumafutaga na fai le matou faatala e faamoemoe mo aso le lua leʻi ataua ia ae na toititi a uma i le aso muamua ona i toega na totoe mai ai lea na faauau i le afaso o le asfaraile leʻi atoa na o le afaso au runout ia e lei foʻi ni fai vaeasa ma se maumau e lei foʻi se tautai e iso na atoatoa ae fai ai loʻu leo faatau vaamafofoga o si maaumalaga ia matou ma le fionga whaafonuu ma siona afine ia ma se fo tausala o le tatou Blue TV ahana ia e whaamaruru atu ai foʻi e nisi foʻi pe a whaapea ia o mengi o papakiu ai se ao tele whaapenei koe kiki fia se lau pleite alu e le whaapea se lau pasenge maiangi pleite o atu iyo pe upuna e mafuanga nea le na whai upo le atunu e poto al tautai ai se le atu iama a vai fo e si ia ua latu wale ako mito lau papakiu
ia pe ala tu foi wale pipi ke le aku sosi wale se sosi ia o hafo ini vai nga pe ala tu foi wa tau mu watule e pe no vat e lua perna te tele aina o Mr. Falaya na tu wat ya e le fa pe foi la pe foi au tatu a tatu bo foi ai fale inga tau te ai e ir fale inga e se lau pasenge ku kango steak ai sia la kwa lau steak nga mga haf ku ka la ku mu pa ya ele fa pe ai la a me ole a e fa pe wale nga ai le tau tuama ele ya se ato ai so se faiva ya ai tau wasu bai manu puenga ya mana itu la ka umbo fo fa tai foi ai la tau sa meli mai tua e te sira fia le ya tau e va tua la utala le wa la ngai le foi mo te ta pena mo hawa e lo no fia tangata ile le lo na lotu o fia ia e fai mai lunga foi le a tangata le kau ke e felengi maskamo Mr. Falai ma me fa pena o te mana tu e vatu pe le nga ia le anga le te ata mai lunga a le anga yo lo loto ma me te tango i fai ai tolo pu lo nei tangata e private message mai pe fa pe ia wa e se vai nga foi le fa pe mai kaule lava mai socio la ka papa kiu kaule we appreciate a private mai ma message mai ya ta tele to fa ya tu wa isia kanga kayo mai a fusi ka ika ko nga apa uro ka wa ai o tanga ta foi na ta te vai tunga e sa wai rungar ko mengi fo le pi fa fia mali ala mo mori mai mali loto tinga mali loto le anga fo le mai ia fa pia foi ka ika e maka ukia ngi papa ki wa le vai ko le mu mai la ka moali na wala yo no utango au fa malu lu fa fo ma wala tu mata tu la fa pena ai le afa ya ile fia se la wo kan afa pe fiku se la plate yo bo ka udia takar varu se la ia lo no winga pena se to alima pe to afani tangata fa le ko ngai la ko plate ia ile avia ma me la fa le to no ifo ai pa wale nganga mo ta to samo a e mana o e au mai le lo feedbacks mo me e nei tangata nai sed mai tuam fa maru si au mai ya au ke fu ko ke vai kasir kanga kai ku e sa ve uma papa ki we fia fa fanga o mai de le langolong fia fe ile aso so ele ya la se me ele foi le tau nu a me ye ni nai vai ngai la pe ai ma tu lang fa pena ya ana ona auto e va tu fa pena le mana tu ma se ngon ai le vai ai fala o to te lo ilato fa fitai fo ile to langolong o si ka ka le ato wa ka i was full plate full lima se fulu o koyo mai ya ai ya ka nga piri sanga plate no fa ko pekas ya au tabo fuina Hawaii le lava tu dunga tato flyer le fa mo le apernise ya ai le matele ya firma fa so there we go for the first time le la matu malanga tu ai Hawaii ya fa after yo le fionga te fono por sunga fata la uli ya o le wo le matu por kalame atua ya warfa mo Hawaii tau nu utayao matu malanga loa ya matu malanga sa oloa ya e oi mata i PCC le show le nai fai fero e foi na fai fo le teno foi Hawaii e fa fonga mai tato fero ai PCC po se me la tani fa so tai le sunga ile tai fono le numero na tu na tu lunga o le aso for really fai el tato po fia o to mai to te fia ni proclame tato we vai na il po fia le solution me fa aso for really e ali mala fia na se fulu po luas funta la le urfale au ki ro nga sa we mar sapa include il tato moftanga vai le mana luas utala ya I'm five nga la kuma ko kongi ai la usapa o tato barbecue o Mr. Falai e fai la ile tai au la stona no fonga na lua wotu ina tulu ma waile ava no te feiro ai fo il tau sala ya hana ya mai se fo ya ole famous chef
ya le sunga ya Mr. Falai ya il barbecue mutulanga uma ma na ya wo fia le mo mai le no mo te attend le show wale the legend the master the marosielu ya ni la mau te ya la sululu la nai mo wale no fa mo le tato posiva e ma tu wa fa sale ava marosi strictly yes le fa lo mai le jonga te telephone e ma tu fa sa ina le ava marosi watu tato weva fana wa ke riso wa kuma ko ikako o nganga juice ia fai ikako inga mai ko o tai ma ko vai fala vai mango kamala nga avaku kako weva kako fifo ye ta ule la rolangi pe fa fio nga eva fana wa le tua ia le te talo mai ia le tato wa ia le tato host ai mai sur fa moi la surile matua fa sa le ava malosi fa mole ya fa ili malie ya mali DJ na fa fia il na fa moi ya tato filo looking forward le fa yes ya si va nga amatana le adop to ise va nga tive fa si le ta tele yo ta fa so wa manga ia pa nga va nga malanga wa misia oro ya wa sa ole ko pokalamba ia ma si foi le fa ka sia ku ngai ia la fa ka mai o tanga so va ro fa nga ma nga o le vanga nga mai ko ka o ku ia ioi ai ma we pe an fa ina o so ai lo se va le o tato filo ai fo ia wa ma ioi ia ai o tu langa o le ai ia ai ro fo ia ia tanu basa wa atua ana te ro fo tu langa o le tato ia telefo ai nga ma be se vo ko filo ai ska ko ingo yo sia la fa tari mai ia marito telo la ai ore ata o tam ta fa so le ato issue mo le wa mai lunga wa le taliina ele fionga le famsino palangi strike out le tulanga o le tangi le ale le pule remoni ia fina ia to apili ia le case le ele ofia ile unga wa me mon ele ofia ile unga ia le sa fatu tai le fionga te tai famsino sinia tala sa atoa sa anga ia au mai so finga ngalo alanga makua iti tayosa le tu ifisili le fionga le famsino papalang o le loia ali moni ia le fionga ngaftasi ia fui mono ainu se fo ainu au mai so finga ngalo asiaka e fai unga le al keisi wo le ba po fa lu po kala maka kalngoi ngai le maka upunge kongi faf onga ko ki lava le se me a involve ke si ko nga fa unga fa pengi ma ko le fo le ka kalngo le fo ko ale mai le fa unga le ke si mo le nga ki al kai mi e fa lai langa le pili le mo le nga ki a ma ko le fo nga kalngo le spo karama mo le nga ki a le se me a nga ka wo nga le fa lai nga o le singa me ka ki o le fo nga fa langa le pili le e fa yo le kuai ai o le ai mangi mafu anga kakau nga lenga koinga nga faila wa or ke nga mumua nga ele o kariinga le vaenga nga ar vaenga ngo lua o vaenga lungo len ko langa mai e funge el keisi ole pilio se menga ke ele isang famsingonga ele o yang famsingonga male ole wo so pili le mea ele o sanga famsingonga ma ko le fo fam singo fo le ba lo ia o le ma le ko a ele se fam singo ali mongi male o fe la langi ngai ise manga ku fa ka wa so se si lava ma fa pe we e fam singo a le ma ko ngo le a pili li mongi e la le pur e ma kwa le ai ma se me la langi ngai e so ye se anga va o se mafa o skanka ola i se me fa ka fa pe ye le la ele ngaka la inga ke enga me ye luang ka sa inga loia a o mo kai e mare loia a fa me lo ke si ko e fa ka mala ke o ele si loia si ngia le ye ngi a ko e fa ka mala ke le ka pe nga mengi ele e se fa ka nga leo e funga nge e sa u li monge suila ko ke le me ye fa le kongu va ya
ia ka kir kom ka pe mala vale fa pele ne ke si ko malanga mai ya se te mai ka pule sa wa ia ko nga foi mo sa va ngole o fa ole o lo yesidi wa lo yesidi le fai ma bolo ia le al palmia ia ang fai le sang fai ale la wa ole la ka ko lo kwa ai kai saule ele kai sau ia Casey Harrison kongi fa fongi me le kaulia ele o se ka pule kaunga o kongole o le famsi kong tama papai no o te le fa ya tu ona a fa pe o ta fa tu lang o le ka ke kala ngo le issue ka ke o kala ngo personal o le manino i o le fainga o fai unga fa masino papai ele kai fia o so se fa masino pai uno lo que se issue pe a fai ele anga ma se le process o Samoa e fia ke le lo que issue ai ki ha im fa ko nga i le process o e tau moma e fia kusa wa e va ve yo filosofia fa masingo lo que le ango fali ai se i lo que mua le mafua pe a tango nge ko fa makala vai foi na o ke isle ele o fia inka le si le palanki po le ale ango fali o ko apili ele fia inka le si pa wale mele le identify mai ele fa masingo palanki o sao le processo e fria mai kasi arvesiri lo al palangi o sopa o le fasa morga e o sopa e kusa lao ile tau te loile ia tau fa foi la kala e sao ke le lo pala fui si samo ai le mfainga e pala fu palangi langa e black and white your kula fongo e fa ngai palangi o ka ko sa mo ka lu mai le ungo isi fa msingo ka fa wale black and white or rainbows kusa wa ka rainbows e rainbow le kali le lango e fruit cake le lango ka ko me ka fa o palang straightforward o to e va ai le fa u tala ina le ya tawa o le fa msinonga le na umanei ile va o to ono le ya wala nga kile ka ko fa ya o kangi ali mongi malongo right ai aka ko wo ile written lenga au mai ile wa mai le fa ngo kuskusia the matter between the police and saulo malisia ko le ai ma se ngo li mongi malongo o saulo le mera le heading Pauar mela e mai lang ole ko ngofo yang alela afu nga isu ma usia inga ngo koyaru le i le fai umor fam singo ko ska kia me wala vale le heading nga ka mai the matter between the police versus sauro male di sile la via mai la fionga pale mia fupulea I o liceo sem si vai ia oli o fatu malama longo winga a ko e ku se siku e pau le vaenga me fai ngala ko pilinga the matter between the police longo winga le yanto e na o police fo e na o police fo la ko ki fai al melia le la ye fesili fa alua le pia tangia mai na fesili ya ile le fa masingo ia fu mo ai mu o ai o leo yang fa kanga melia wa ifisili na le ato na fa mai o ai la leo yo fa kanga authorizing le apili fa fe kai e ui le fa ka mala o kulo loya ala nga honest wa fa la it's a matter between enga ke pe roa e koi fo ia apili e mrongaising so pa fe kai e ui le fa o te le ro por fa ka mala o ke ro tu kai na le famsing au kere loa ile ka kaunga ave o pura whakamala. What do you think? Wala nga tato woi mea sa wala ki le fa pe fa siu. Kwa le vanga lo ia ri ke vale ri ke ri rongi mea. No, o le putu sao. Lenga e ke ave se whakamala pe ke ave so le mala mala. O feo me ka o ko. Lenga e nano o fa yatu. E nga o ka vale e ile expose
le tele o le lo ia le ka penga me ngi samo nga le expose I o rona toa ya ka di mai samo ke le lopo se whakamala po o se le mala malama po o se ova fu i ora makua whawhia poko alai loe maua e whamsing boy in other words o punga kia li ato deep inside e ongo whapea whamsing pe ia o le test mai ia o le laikiki rea pe au so mala malama yanga palafu ia kau fai mai ia o lau whasoan na winga mtau pule li atu I se si foi ko asiaka a kongu le lopenga longo e loia ya limongi ya la pule e le mawhaia ko inga me whapea ia a kongu au whapea se ka mo whai le kongi oi kusape maka whai langa le kongi oi Agora ngor kamai le popoi whapea nga e arua ki nga ngai roa se ai whao so mo mga kai whase I mean you could be right le atu Yo, paka ki loko le maka upu ako, ele nga kele aisu maka upu. Maka upu ka kele nga kua, ya vai ka fai fai ungol fam singonga li kai fai. Olongo winga e funga nge e fai ngo fie lava ngai loa, e ngo merka ku ku la fongo. A fai la ele sila fie, ele fai lo ia nga sila ele ko nga ba ile vai ka ko. Olongo winga la wo fai fore le wo fiu fai aku se le anga ka keiso le maro se fai se kango fai le kongo ya ole singai ku e moni ele se ro finga to vi foi lunga fa mo le Bernice le tatu watali isi la fiona loia la fiona le ya ainu ule foi mo no se fo ia o se tangata fo ia wailonga I lona tu lai fo I defend le HRPP mana clients ia o tangata fo I te le ngā lui whatasi malanta mo le misio o le ala wa afia mai ia wa taata tele le tūlanga fo I le kongi mai al fesiti pa kongu o le ala ia e rua isu la popo mua wa levang expired le kai me kawenga fai le apili ioi wai e kele ai nga mai within 12 days e te tauna within 12 working days o fai la kongsi apili ya o isi it can be more than that e fai la ole avaku o makua mamao I kua o pasi o expired ia ai avaku fo ia o kula ka foi le avaku ele fa pe o kapenga mai o official leo matu ai o sila me mali ele ato leo would never ever isa o ngangu foi le over my dead body ele tai to e fetango file o ko fangi api la ko api leo o la ko pure o le pale mia o le mingiska o leo so la wa happy leo o proven e mamala ko kai Oma. Ole mega ole ka mafofau ia. Pe fa fea o nga finga we loia se maka upu. La nga ke sila fielele. E ka nga vaku se fa kanganga le official leo. Ma nga ke sila fielele le kelo fam singonga o awai. O ia se loia singia. O nga ka mo fai mo mongo aku ia limongi e fai masui leo. Ai le se kangi nga limongi nga imomu. O ro manga ku sa ka nga fai se kangi fo o limongi. A fai manga fai san kangi fo. Ai no ki e lunga ore. O kangi leo ele le fam singonga le ku ia va le fai ngo fiang fa ma. Ya. Pe sidi po ku se fa kanga leo fai nge me. Ia ki awa pa fai o se loia. O fai ngo fiang ngo lo nga me. Limongi le fai ka fai el mele. La fai ka fai ele se fa kanga leo ke sa fai mo sui no ka pu. Ya ai. Uso ore si tu pe aru mai maure o le ruru. Le ya tawa. Ole la HRPP. O ko yang o ko per ko ruru da. O ko vai ku le karo mai limong. O to va ala ngai ono sa ora so no nga. E ono ia wa e vai o isi kamai kiki o kulo wa. E la kiki o le liro chef. Foi mon. Eu quero kasi le pasai o le leo o limong. I fefe isi lo ya. Va pe ale fai o ngai le que ska comer le wai. Marca isi furu a fere ngaru ngi fai donga. Ale ai que le sin ka comer le. Alo leva ku
ai la koe roa ma fu mono ma le sunga loia ia ma le tua foi la le ata wa e para le ma ai le para le kala ia le foi la wa wa i la wa makua i la ia ka mo fai le koe ngaro ia wa matua i fa wa tua i ta wa tua fa masino palangi e o fa masino ngore pidi wa fa ka mala kere oi e ke sauna la umainga me le kapenga ko ma le kapenga le ia ko fa pe mo parangi or ka wa or vale yo ke le no fu va ia su sai ke lo ia la ko ia ko nga cases fa penge wa ko nga me ka si le ia lo society ile il fa kamala o la koloia mar kilo fo le representing o le association ro ia ingi me fa ka wa fa pe yo ke le wa o ke le lope pa o la lo ia ratings o langa lo ia pe le wa pe mo ngi usile fa ratings ia ke le nga la sa mo pe wa vele me ka o a fa nga o la se rating mo ka pa o la pe ingani fai au le okay lava le ta fa tan no pa wa le vaenga ta tu producer na tu tau sia ki fo le volume le atawa pe fa tau tu foi lunga ia on ole e so tai mai nei to te le ala so lunga le ai pa me na tu sia ki ole volume le a ka fada ma ia po ai ole tu na le atawa e nana o foi atu se le o gere tu lo wa nei lo ia langa o ke me mika ya sa mo le ya to o ke me mika a o ke manga afisi mai pa langi e ka ke karango o le pesta like o sa mo e ma fain ka ko i o ke le nga vale ka ko ro ia la fo nga ka mi fo o ta to nga lu mo fo la fo so nga ya sa uni o me uma po le a fo i le tu langa lai e le vana uma mai le a o nga ma admit le pa ai e tau ti tala no la wo lunga i ka ko ro ia la ngai ele ai a faila ko inga si kaili lea o lea e umaku o aku famasi ngo mai fafo aku keisi mai fafo ai expose ai do mako inga ka penga nga fa pengi e ora matua a to sila la le fa ta telefon ora mai mau ku penga fa alu mai mau ku pe ya at the end of the day ele o lusi e se fo po le no fu mono se mea wala e pe yanga ia. Ai ole tala a ave le ua ave. Ole matua le anga ma le low wall standard. O ka pe nganga o keise sa lo ia Samoa. Ngā afia koi fuole mga inisi fo i olo ole leilava. Ia le tūlanga o latu tāpenanga. Toi fo i mai lau tala le a te o mantuaina. Mana tua mai fo i ole keisi whamasino lava lea. Le sa fai le ruling ole apili e toi lupi. Ai le wingo la tara tatu woi mesa sao. Au ke la monga. O fa peri mo. O le o fai le ruling ale palangi le ele ko lo ke are fai un fa ole pa election. Fa msi no fo io o tan. O me fa o fa tosi. Ke lo fa pe ma fo limo. O kamaka ko le e ta pipi ko kan. Vai ngai nga kuai nga ave nga apili ai fua ngi fa ma fofa tu so te la longa le apili ngi nga kopeli mongi nga ua sa inga usa nga usor ka maro ka kopi inga ua sa le ruling ar keisi por famasino ia wale fa agua winda male la wa ona pe ale famasino le afo ia o inga ma fa ka maro fa pe ai ko inga ka ko inga le a foi bongo se osore mea nga ke vea kore o HRP pisko i are o oso ele nga kore mai mar masias ai ka varia ko mare ro ia asia mo le fio nga fantasia foi mo no se foi so le o oso ku orke mina ngi e mo ki ngora o i meri ia foi mo se foi fa pia me ale mo fa ko ai le umaro o so vale mo fie po e mo ti no di ata wala o fai mo kwa fai ele ko ke ai ngu wala nga ele ka vale ia la ka vale ia se fo
Ioi, langa lua niu sile mele lalo lai. E mo ki ngwaru wa pese fu. Me ale ngo fa ko ai lema fa ilo fia poko. Lo popo. E fa ya ko ale mea. Ele HRPP ka marua. Awa e oso a mau. O mea ngi le do fa ile wangi. Ua. Ya la wala wa i malo val. Le la wale munga oi. Are ufa sanga me mare fa masingo ya kia. Ai wa ka valea la ulo ya. Se mea ke kago ye ka valea ya mea. Ah. Ya, ke roi. Ore fautuanga mo si tau to urupo ole. Ore faukuanga le leia. Ko e kau mawhai kasi ai le rua whakau ko ngā masea. Ole option le leia na ia au whatatali e risu su e ngole ole hit and run. Ole lifo e whaile la ole lifo e whaile la whatau to ngai ruma whaatus pa ia. Samuel, rea tau. Samuel e kong whaila ka kong whakus pa ia. Ai ka ko e fo I walanga or kele kami fo ile sa whapea. Halu ngem ka upu ai ke iwa ai ke ufa kanga le whangang le pilia le ala pule. O se vai nga ka o fo le ala mfa ye on ka ko o lo ba venga o le susu ngole o mali o kuau. Ai mo se fia fo ile ala ku o le whangang ka upu le mali o kuau. E le o ku mama inga mai le o whaangaloinga. Salo a fufo ki e po se mea le lua vai koru la wa e susu engar ke mingei kusai ma kako sources wa mo mai. O rongo winga e leo ku ma inga mka upu nga ingo kusape desi mka upu e whaia mele. O lo wha awau pēr le mka upu lea o le mali o kua au le hit and run. Oioi. E nana ufa yatu. Tai o le usa ule ruling langa yatea. E pea un ka pese pea li ataua. O ke le loa po le arma fauranga unga waili mongi e whaalolo I pere case le I le conspiracy. Knowing o la ua umanga lau le unga. Se I vanga na e matua fefe so e sa o le hit and run. Le ala uta to va ia to le wa mai le ruling le kauria ya mea. Ioi. O le process man a wala le whaakingo ai. E makua ke I le loko whamsing. E leo apilia mai e leo. A le woso le li le apili. A o langa fo ilo ia. So, o le winga o whamitala. Ko a mai a lo finga ngalo. Wartala le vatu mori mongi. Ko a mai lo finga ngalo mawhakia. Ai saulo e su el hit and run. Saulo e su el hit and run. Walanga a su el hit and run le ato. Oka se kanga mea koe langa mai lumu. E koe langa mai po fea kongu war kaimi le aranga yailo wakali I le RTA. Le anga koe sa welfa kaanga or awala lea. Ma mea uma. Ngai, uso, iyo esu uma aisea ua vave whaaka I le ngā awala. I le ngei kaimi asu. O fea lau lengusa. E iai sau lengusa. O fea o iai. O fea mori mau ia whamai wa kipi ka avali. Fea le Jesus nampa le whamai ngā sui. Fea reko, ola. Ia wha ngā solo mai. E sa o ieiso wakari e fō mai. E ieiso wako o lua e fō mai. E iengi la ofu mai. E iengi o la ofu wha fō mai. E ia, ola. Koe avaku sa muelu, wha sa vali lungo le fale. O fea kongu nga sa uele lua ka avali. Fea o fasike puia nga e la ai lunga. O fea nga e kaungu ue lunga. E fesili po ai onga le langusa lai ka ku mai lalo. A o fea nga kali mai ka nga kali ke wharongo ku le leo. Ai ku mai lunga e le eisi ofu fo ile le I lunga. E fulfulua le whakawhaka. Ka le pea. E mwhainga e le whaasingo. Anai whai ofu ri mongi. Whaasingo kongu po o fea o kingo iei pea. Maa. E ataua. O le su e nganga le hit and run. O su e nganga. Ioi. O malang ia. Whaasava e whai ma mea uma. Fea le poku lea. Langa lai muri ka ia whakarangonga runga tau te iai. O fea le merenga sa wairua o whairua ura uranga aisa.
O fea le kunga sa whai mai ai li mongi, fea le lima ngai vai ako kui. E makua o mea ia. O mea ia su e o ma. O fesiri la ia li mongi. Nga su e ngi mea whapea i le kou keisi le nga whai mongi. E le ai se mea. Le ai lava ma se mea. Wa le wo whai atua le tala lea. Pea ka whai aku pea lau pea. E makua thorough and details. Le su e ngor maka upu lea. E oi. E makua su e. E na le tate whai atu. Ai nga ave sau se furu afe po le iwa afe le ka ua. E o i kai ni fōsi vai. A le ua le ai ua, le ua mai mora laro langi whai ni fō au si vai. O le ua mai mora laro langi. O iai la se mea o se ai. O le fesiri nga. O iai la se mea o se ai. Ia. Ke nga ngo sa asiaka mai o ngame o mare ka whakari ai. Ka whakari lei. Wa kum saror ka vale po sui fa no fa kolu lai senge. Ia o ke renga le ke renga ngo sa le sa wa si ka whakari pe. Si ka whakari pe sei. Ia. Ke lo ole vaenga le sina o ngor filo inga le fionga pale mia. Ia manisi ole tato watu no uila lo i Wellington ni. Ia i le whainga malanga o lo iai. Ia. Au te lo se taimi ia ona toi whaalau tele la ia. O le se vaenga pole atonu filo inga le fai. Ia ai se i tato wa fitasi tato marolonga. Tato marolonga. Ia ona toi whaauela tato whaasua ni wangara fiafi. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaonga ina o le talo for voucher.
tunu hiyo mao o ela beautiful Samoa numera tasio ya ita ele mafai ona fagalo Roma tago fiena ua utefia tawa tasio ile Pacifica tula Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Ya, fa maroma kako kung foi male sisila mai ngai foi bangal kako pokalam. Asiaka o kele lopo la le si vaanga nga wa saung ye ai le ke mo waku le wo ko ko vai aso le ele longan ka foi le alise le o ku va so le ko ilo le ka pu le pe kalia el fam singonga i el kala ku sia a pali sia le sa fai e fa sanga ya i morianga ye sului valise le la ko kolor vai so fole fa unga le pe kalia le kalsanga pe kalia le fa nga o le kala kuskusia sia le umaliu ya o ke lo inga ngam ka upu asiaka o lenga mangingo lava sa nga fo ia le lo ia asia le fange songa fo ia Sapporo uni Sapporo ele nga kele sila fia se kuskusinga le mai ele ese kaimi wanga lo inga iwa ese kuskusinga fa pe asia ale walanga ilunga e manga fa nga le kuskusinga le e fa kangoi mori anga alise e sumo le ipa le la kurva so le e mai ele fa unga pe karia pele ake makaria foi asiaka kasingei kasingei fam singonga le ka ke kulia ngo le kele o le afianga fonga o kusi esa fai le kusi esa fai ave ya fieme elise kusi longo lua le nga fai ave ya fieme ai kopiele lo ya sili male kom singo leo mal minska leo ya mal kusi longo le nga fai nga ave nga ele le kusi ai fa pi ai kopia kusi nga ave le al malo ia mal kusmuri le nga ave le ombudsman ia ele ka le kopia kusi ai le wo isi foi kanga le foi ya ka wo isi kopia kusi lava ngai le ka ngoing ia o kele longa la ise va ai el fam singonga wa kasi ngai fam singonga ka wo kele li asia ka wo kele fam singonga ngai langa e fai asi si ko nga o fonga o mori mau yanga mo kuskusinga nga fai e ko finge foi alise inu ka upulen maliwa yo o carpet Dr. Carpet Oni fa mau ni lo finga loan le ya tawa o une stangata tawa ta tole matua ta to look forward le case le tau te look forward le case ai o le wa mata lava ise amatanga pi fa ke ia la lo bingo fa matalanga o le fa ke ia o ngo le folinga mai wa mai lunga se kuskusinga fo ile o ise mo le mautus tu sia a sia po pali sia fikao a o le o fo wailanga loia ele ise kai mi o fa ise fa karkaranga fa pea ai mana tua mai fo ili atawa ele fo ku loa ia mtanga no leo ele fo le melia o le oke ngia e fa masingonga o le o mai o leo
ma whakarangoa clients, whai lako statement, e au ngoa ma le informinga o lako loia. E laka mai nge ia fo ile mele kupu mai fo i Samoa. Le case fo ile le fingo wale o leo whakarangoa ia, e au ngoa ma le informinga o loia e akue. E fo ile langa iai, e mo ia polea, e right o kangaka. E re whapea fo ia mea kau ke fua kia inga se kangaka le lema, se kangaka le anga ongo sanga sa sori ngā kula fongo whai. However, e ia ua ia kakau, ma ia whaavai, ma ia kula fongo, e kakau wai, o ngā whau inga o e lau loia e ke kaukala, pere kauwhinga e kaukala. Mana tuala, o le na manino ale a mai ngai lunga e le fionga e unasa unisa polo. Po fia kongu renga whisi whakarangang whapea. Ai, o le alala ka kokaria, po o angei mea, o le a mai se whamakarang kuskusia. O angei ko ai ngā whamakarang. O le whainga tau le mitau. Wale o ko iei ka ngaka ia heavily involved. Ai a fua iai i le mori mau alise, fua i le mori mau alau, e no whaasua atu ai. Se tasi o tangata e matua i vāvāla lata, le laso o tanga, ia fo le Benjamina, le na whaamtalaina o mamaile, ona o pui ngā lava ma le vae ngoro ia ia lai ona le whailo atu na suafa. A ku whakasi whamakalanga ia, ma le mori mau alise, le ia taua, e atangia mai, e to atolu players, pe to atolu tangata, mau tutu, lea e involve i le maliu lea, including le victim. O suafangi, o sinava iana le ua maliu, le profesa, o papari isia fikeo, ma le ngā avea mpalmia, fia me Naomi Mataafa. Leanga o lea kua ia, so o lea kau ke involvinga ronga suafa. Ai le whapea, e le tūlanga fo ile le a mea ua whaamaonia, si vanga na ua kāra sa mana ra whaamsingu. Ai o lea e tu ua ia, e le koe ngā kia ngā mea sa mo. So nono winga, e to e tasi mai le to atoru lea e heavily included le makaupu lea. Koe kasi ar kakare soi fua mai. Koe kasi ar kakare soi fua mai. Koe a o le sa avea mpare mia, fia me Naomi Mataafa. Ua maliu ia le profesa si ngā vaianga o ngā kavaringa. Pule aku wai i le ola ku load pa i o ainga. Pule aku wai i le ola lea o mai fo i le kaimi. Lei a kaua o le miske lio lilo lea lea ua kako fia ngai makako. O fea ua fai i ai le faa i unga ma se faa makalanga lau walunga mai lea ku o le maliu o le finge renga maliu ngei le puipu. A waranga ngā oso mai a faa lava mai ma le faa masingo maliu. Corona ma le vanga hui le fai. Sau ma le faa sa i le kaun koe. Nga koe public ma publish. Nga karo inga. E oe. Rai o le akalea e producer. O le akalea o le akaua lewa o fia me. E maa i pia me pese a kao ngā le wei le kaimingi. Rai fa koe foi. E oe, ke wa mai kere ngā ka le kaiminga ia la e le leil fai ngō make up i o mara kaimi o rai nga se ki mai i le kaiminga ura i mai ia o kengi le leil. Ai le leil sua mai pioso ngā ka yongo fōringa re ia i kaiminga i kongon parmen. Ka koe oi mesa sao. E oe, ngā kousi sila lea, e se a fo i koe ngā kūranga ua iai, langa o la e ngofo ma pe a whapea, e uma e ngā, e wha maungia ngai mea iai. O le wingala nā leo te whai atua le a taua, o lea la au te reo i lopo lea la kale la play mai e leo, tūlou. Ai o a fo i, o lea fo i se vari ngā lea la vari mai kua, o le maka upu lea. Ai, alu whaafua se i asia whikau. Le waru waku ai au ngoma se whaamakalanga, po o le a foi se whaamakalanga la walunga i le koe ngā mea. Ai po o koe whai foi la se suesu enga. I le mafua anga ngā mariwa i whapengi, walanga leo tu whaitu. Le a taua you've seen the photo. Until now, I have the photo. Kulau sa moa.
Ole ia ke ule aka ole mari wor figere konga fle pui. E ka au fier ka ko por kara. Ia haula. Ia la ngai fainga ta ole ata e fainga ta na vatu tele publicly tu langa o foile leo. Tu la fono yo fa yo. Ai e le foi no releasing ai se I nei tatu pages for le ma fai. Ia la ngai le au foi. I am being honest. Ele nga wa ufo. Wa obtaining ala kalea. I'm pretty sure wa ya ingisi. Aya uva ai nge le mele kupu mai ko ngu o sel. Le atawa. Ma le ata o le tulo nai te sira fia le vahenga le utia sau to male no foa ma mea. O ka kero fisiti. O ka kero fisiti. Ia makua i. I le sela ma mea umala ko mai mai piko i kua. E na no fa pena hatu. Are moro au ele ama se me o koe fa sa wai lunga. Na so flinga. Ngalenga fai e sia ele ia se fa maonginga foi le se loia po se me foi le fa kula fo inga le statement le le o e finga. O le sikele la vale la kula mengi. Pe vilaya po ye ko inga statement fa pengi e fa ko inga ye ko inga kuskusinga fa pengi longo lua o inga lopo ma fuanga nga pule si erong soifu o ngo afianga mengi kasi nga mea ke le la vale ka ke le o longai sa welamba malanga ngolola me ye la ka le ke sa ngo ye ya asiaka ole o inga vengi mo ngo se va nga ve ko nga kupu ye me fa pe a oi ka muli asia ai kupu fa blavi o le kele yo fesili asiaka o ke loinga o mka upu nge a wonge umai ile le susu enga mka upu le a kange feme e ka kau o nga fai se fa msingonga langa lea la vai soi fu lise mangisi maskasio kinga lenga ngai kuai loko fanga ma baulenga nga mai ia sia. La fo soi fu la vangisi. O ke longa o se keise kau onga makua ilo le makilo e mailo ia meo lenga kai kasi o kusi lenga fai elise. E koe fa sanga ia fieme su ngo fieme. Wa langa o le vai kusi o makua o kwa malosi ar kusi eles kamai. Elin kusi masa salo la vai. Ele masa salo la vai kusi. Ai ma losi fo io o upu le fanga e ka umai le fa maongi le kusia Ai o le fisiri fo ila li ato. Ia wa o fa fo me fo il to fine ia lisi. Ai fa matai ono sa woi manisi mea e leo iloa ele atunu e se mai le malini. Renga. Wa menga ngai fo fam singonga ali ia siaka. E ngai ke au le on ka pungi fam singonga masu su e mengei. Wa e mango e maisi mea. Ele o karongoinga. Ia ngau sa ngoa siaka. Ia. Le winga nga la kala. Pa machala I fiki sis. Ai umai. E se wei mo ko inga me fo I o me o me o miskedi o dilo. Mangisi o me e ke I ma fa pe ka. Mo meu eskengi. Ya. Ade kuwa wala ora wa willing ora mo ta penalise. Ora uta penalise e tala no hai. Garcia. Uta penalise to fin. Ele se me to ina tia. A fa fonga mai fo ili to fine ma fa maro si a watu. Fanga umar malo. Iwe. Fanga umar malo. Leanga o melia. Esa oire kala Brian Lima mara wodi e kai mi foi ele fa mai aso ye la ko kamayo. Pesa unge ka aru mai. Or ka ko moto masang. Ale yoki o. Yoki. Or tu inga miala na. Or tu inga miala na ia no fo fale fo sa tu ia mai ta pena nga to fine. Vai ia malo wiloa.
le anga ale yoki o ia e te iloa e malolosi kere kangakala yo e whaisi malolosi o me kokia ma me o saikolosi ina i mea ne mana tuofo se tasi o vaenga na tau le tusi le atawa o no foanga e fiso ta ia o no foanga e mita ia sa tau mai amari ngo se tasi o fartari maloli atau ia ai uma enga ai mai kala le o fo mai uma fo ina ma to fiso ta ia tu na fatan ia ele vai ka ko ia ai ka ko ia ai o me ala fa pene le te fai tu ai o me ala ia e te taula ina matua la ola ya ali se le taimi ola message mo me uma fa pena ola ya te to fini taimi fu ola tala noanga ma taimi tala no ai ia o winga o tala noanga ma me ufa pena ola ai ka ko inga le inga ma vai lenga a ofisili le do ma fofa fa mata ole ase fa fonga mo wa sa mo e umaku se eu que fai eu se ore ku ngai de fu whatsapp ku mai sa ore message la tu mas se de fu ko mengi mas se au mai e akan kali la so fam singonga eu ta tie wala vai ma o ma le atawa ia marsunga loia ya zauni ya na mato receiving atu sine wala vai ma to te no fo ma mala mo ne time ia ai si ka ku fa kari de email famsingo ia wala ngara ole o umala ia tulo wa tangata valena ia la fionga sinava ia Caroline ia le o fa muka ku ia e papari sia ia molonga so ifu ia alela wa mawaina o alela wa mawaina o na fatina o vain ia ale voila e mane moni mau ore ye mai si moni mang ia ai si tatou talitalia po fia ku ia e ke roi ka I lo vo episode to aka Filipino I lo episode to ata Filipino e tu sa mare kulanga wa ia asiaka ole me folele ka ua ia kia onga ole afianga o fieme ma ngai kua inga ke kele lava ferro e mai a onga me inga fai ngai karua ngai leve se inga le vai lua inga le fast aluma aver ko ongo kua ke marko iva o fai nga malo e sorikula fongo o me uma inga fai langa me murmuri ale fai karua ngai o track test o le foringa mai ole fanga ngai ole fa so longa o winga o fieme ele se sala mo ai ole fala makanga le mai monga winga ia o se paudo sem ka opo fai onga loke winga nge fieme inga ia mai le sao mangu le so ifua ia ngisio mo mau le so ifua ngisio mo mau ma se me o kaunga fai okay longa sawa ia na to le lo ufa tu la tana wa mai lunga e tatu wa office tatu producer la ka kongulanga da current ba me querem sui e te le suinga le ata o le yo lo pumoni tau te le fa ya tu po la se si tu langa sa mo se si latu ile ata le utu mai lunga te le suinga va ve ona sola ese o le mamalu va ve ona lu ese o tu langa tau aloa ia ai tu mai lava le tu langa fo ilele o le tangata moni wa ia ile nei taimi ia ai o le wa sa no le atu ona o tolo tasi le ke iso le tate turi mata nga wina o fea o le ata o to ia ma o le tu lalo fo ile wa avatu ai me se fo isia u si ta so upu fatu tu ina lea e malama lelei i le keisa peniamina ta wolo to la lango fatasi pesi mo le si vaenga e le tau na langa mai foi o le official le ombudsman tasi le official le nofo ma le tele le mau ngasu ia langa sa nofo e tangata matua 8 RPP lenga e la waru esi
Whaftai le oto fiara fionga ia vui Clarence Nelson. Langa o te whai atu le atu. E iai le tā mori mau whātua tuaina o leo lo whainga ruenga i to tono na tanga ruenga lea. Lo official ombudsman. E nofo ma le fia. I cases fo ia vatu. Le ai ma se mea kangaka le whako ape se ngi. Ai masanga me whaia ia wha whiole akari o kuila epa. Ngā wha sao mai e kuila epa. Mai isi fo o cases ia ngā whai mai si tangata la tunu. Le la na e alen o whatu. O I fo ile la sila Samoa. La amakua I mangu. Le angoa I o le cases lea e ko ai I le official o sufainga. So o le amatua vangi mai umawa o ngāle ngā ruelis kusi. O ngāle ngā ruelis kusi pa wana mele o ke whangoa. Ngā le umang whai kau ora wari e kusi. Ngā le umang whai kau ma whasoro soro yola ko ma fau. Ai le ai mani ngā ruenga si whaia. Ia, tātou tuturi. O le si mata upure a tau alo tu mai tau atu. O le mata upure ai le o le reserve le fai unga lava foile. Tūlanga o fono whawai. Le reserve le teimi le nei ma tūlanga ia. Moalanga sa e mo isa ta whasoa fo inai vae ngai tawhitawhane ma tu atu. Ia ai ia tia. Ia te leilo iai. Le anga o whamsinonga fo le teimi wa ese la vae misi a tūlanga o le ta ngofia e whamsingo sa moa. Ai I lo tantununga. Leanga a muri ta ia le mele na sau noa nei ia whamsino palangi rea I le case lea. Po o le ui o le process maala o mea. Ia te aula o kile rola po lan mea la whale tonu I fua le whale ia le case ma fili ngar whatu tu I le tu sa motas. Sao leila wa o le mga upu le ngai lua song whaid whamsingonga le. Ele umile sa fa pe ko pe fa ngia so anga le luaso ia sa fa ye ai foringa mai ole ia ke au ia o le kele ia o susuenga mangi fesidi sa unga ia le lo ia fo la le Rodney Harrison le ale cha pipi pe lava o meio ka komasangi ia le langlanga ngam ka upu ia mar fa vai fo nge sumo le limba ia article 15 ai ila o vai o manga ia o le kali ka kolo ia ele iso ngalo fu kali nga sa langa me ia nga me ke silia o nga sa ia o nga sa fo le la ka fa e vakungi manga ko fa se ngai ia le lo ia le al malo ai o le lo ia al malo o langa kali malanga submission sa kuskusia fa le ai nga kali pakingo lava le lo ia ingai maka upu le issue sa pupu ang kali le fa ka fi ya le pule fa ya wole lokali al fa ko visiti wole lokali ai ese foi la wala ngo vai wo fa le lo ia le la nga fo ia finga nga le la ngo mo wa ku fa unga le fo nga ngel fam singo sidi fa pe o le a korpol ka upule la nga ya lo ilo me yang finga ko ngo fam singo nga ma sa missions le nga ba no ngo winga o le ke le ar kala kuskusia le fai o lo ia le process malanga me kasi le men ki le lo ia sili o le manual le sa fa nga ia male a wala le nga fa solo ia fa kalonga ila ko nga ba il ko finga al singa go sa ka ki le yo nga sa fa kupu vesi me fa ngai a le ke ki ro ia le asor fam singa ma issues nga raise le lo ia le chapipi ia mare kali ka ko lo ia le ya kif lenga ka ko kesi lenga kali ia le la si fa kali e falling mai la e fa ia si ma fo o funga o submission lenga fai po ngilo po ka pu ia nga ver ka ko lo ia wala nga umi pe falling mai la umi so ilo me ia lo la so fai fam singo Taua tele lava. Tatu talia pea ma tūlanga o le hale. Ma ia te au fu ia se pūling o le malo. Ia te wau te tau tino le melea. Ele o ia se pūling o le malo. Po le ase ruling e sa wele ruling ale. Al whamsingo ngai le mea. Honestly. Ele ia se pūling o le malo ia. O le fisiri. E sui e le whainga malo le ruling o le melea.
e sui ele ai lava at the end of the day uno wa ele fa ko ngua mai fa masingo ngar fa ko yo le fa fuingo ngar we ngar finga maru elau ke le fa ko ngua mai fa ko ngo finga o ngar we mal pa wale me ya ole alla ko fo kuanga according le la ko legal stands ma la ko interpret manku ole la ko kiuki nga ole interpreting or kula fu ole la ko fa ali liu malea ai a ko fo ima ya e ko fo ima li mormalo e pule a ya fa nga malo le fa ngol la ko pro keki iyo e pule a ya fa nga malo ya el fa ngol la ko pro keki langa ole si me ia ave ia maita wina ma fuilele ina ia silafia o lai ai pinge fa maule atoa o fainga le a fai pule o le HRPP nga lako fa kau kalai le fainga pro ke ki milionga mua o lai ai pinge fa mau kasi la nga vaenga e ke le considerations al fa msingo ngai fai le melea iyo awa ala ko faya ngise ruling fa pia e akangia mai ai le kulango le lako ke e fainga malu o mea ngai fa pe ngai ro ko ngari ato o mea ka kaunga ngaru due fa kasi le fa masingo judiciary executive male parliament o ka fa ko le ala ku se pio me foi leli o le o aku le au ke e mori aku ma mori aku lesi pouku lesi pou malo si or ka fa ko o leo aku le au ke por au fa ku pu fa la vela ve ma au fa papo o leo aku e mori ku aku lesi bila o fainga malo anga i lesi la ko pouku ko le ako o fa o le ma fa o fa masingo o winga ngal visite nga ki visite o si foi mea se pila le fo ni ko fa ni ko inga fa masingo fa pia e la ngolu te fai atu o se ole wo mori ka ile ya ma se senga ma le mele wo o ri le ya le la o ko mori ka ia le la ko miniska ku lo wala fionga parmia le o ri o sai pangi sa pangi ma Tony Tevanga le aia ma se senga ma mele le o mori ku fa masingo a o ai la o mori o le o mori le pouku ko a mai ka ko ia a o su enga kala me piko ile anga le ka ki fe aku o ka si vai pingi le pingi le ngala o ria do you know with much respect le atu waka ka nga sa kuli le o ri man ka ngo le o ile ka ke lo ai e o aku nga ngoi fa foringa ai pingi le nga la ukalanga me e kangi va vale pingi le nga e le ngi faku ko nga le fa pia e le ngi faku e ka kere fe ku le si upu ai si fiera ku la le winga fa mtela o lo ko nga le nga fiera o pe o le nga nga le ua o le ngamu nga le ua o le ngamu ma mo e soro pe o ora fa ku sanga ke fa ku sala o ria ku lo pere fia mai la fa so ma o ke le pole aku ia e ke vai ai le ngai ka mai ia ale le wo mori kai mata nga ai mar makanga ko nga o si ngia yo o bodi e oi oka wo uma ku isi mau ka ngaka mau lungo le makanga ko nga le o kangi upu mangi kala aya se o ko fika ali atu o fika i ore malo sa mo ai le o fa ya kusa wa elengi ka ko midikeli ai o leo o ko fika ele ya se nga ku lo wa ngana ele ya se nga para vale ko ka ave taxi ya oi e wa nga fiang mo selo makua ya oi tong ye selo makua oi e pangi keke ele ya ma se nga ma me ya o le front line you are the front line o le shield o mea umanga ai o le ara fa mo nga eva ku ya o ko kangi bavale
O ai ko inga leo fa pengi. Wa mention mai lo ngo. Ora me anga le ko. To e foi mai la utala la ngo ba ko fa kusa le ato. Fa penga man mele kupu I e ka kaure fionga ya si makiva. A o sasi foi po ai ni fa masingo fai ko fa ro ia. Se fa more more. Fa ku ia le fionga fa masingo siti. Fau ku ia ave ese lo nga pu no le nga ye New Zealand pai le ia fo ni mer community New Zealand. Fai o ia makai fanga loa e le si kama makai ko ro ko lang ko fa. Ngale ho ia kanga kai fa ka singa fa nga malo o ku ia kanga ka fa ka singa fa nga malo o so ha e manga be a ore ma fo fa mo ku ro ko ora ka fa ko o kiro fa ko fa sire a mio ko ora ka fa ko lo mo winga wa fa ai mo wala lo pure anga al executive pe aku usi ku le aka le to Yeah. a e va ai e ka kaunga respect each other e oi ko sila le respecting ai e laksen o le sunga la o le mari ko ma le respect ni ko vice versa I ku e kai mila nga malanga ko sa mo e o le sofa pa le sofa lenga sa wol pa le mia a mea o se ngau ka inga o laksen ia ma o le ale ku ia ke obia la fo I hei mori mau ko kongo le official o le MFAT la nga mangingo ia le manga onga o laksen ni la nga fia pale mia la fo la no fo election o la wa o fai sua fo pale mia so it's a normal a o le ale mea nga ia la nga mawa le au roko le anga sa moa le media roko le anga ka ko o so ma yanga I media New Zealand apo ku lo media New Zealand ang kuala palangi e fa penga fai lo malanga sa uanga le ai le nga kere I manga o se le nga kere I ask ke se swafa nga kongia kwa ka ko malo the respect they have for each other o mo mele ato me nga ka o le va fo ile le fero lo e ri fa pian ko fa pian mai la audi l'action mai ngala ka pero le amale le ai se o inga show wele mutual respect le anga o le fa nga malo le anga lango le si pale mia le anga o la bo fa le friendship fa penga o mala le mele ale ka ke vai kunga pe ka vai ma wala lo e fa msingonga e me va ku ir pule ala unga te ka fa ka le vai ngania e sa ro ko inga fa pengi ya o ngai lo le e sa o ke le ar vai ma wala lo fa msingonga e ka inga le e ka inga fa nga maro ai nga a ko lo a le ka ko fo ir ko ro vai ko pasengi ia fai lo mase fufuanga yo ko inga famsingo fapia le nga ile ka ka pe ya me mo faso en po if you're not with us you're against ia ke e maka nga I fuar ka fo mai o ka fa ko fa ka wangai ai fa alo ngia ile si ai ka ke vai ku fa unga ya fa mai e famsingo sidi malanga vai e nga o me fa ka ka me al fa nga malo ai ka nga lu fa kasi ro nga ko fa po ko leto sa le ia oe asiaka o le mele o ki kau mai kaunga karumale ia isi fa keise sien ke akngi pe umara ave fa konga lo al fangi al famsimo sili le lo sili uma fa mai ave mele o parmengi ia ke awaia ele kau onga paplikinga ia ko nga me fa pengi o me kau fai kuskusinga fai a ngo male kau mai fole pe folinga mai wa ia longa maro si anga en fainga polo inga le fangange le executive po le loyasili ia mal palmengi ai ese si foi ku o le maria ia mele ka ki ro foi e fa le ku ai fa singo fa la ko ngai ku ele fa longo ia fa masingo I vaenga ele a fia fu lo ngalo kala palmia ele kalangol palmia se opposition leader I kai le kuangai ele kaulia ka ngai va ai palmia ngusila ele kaulia ka ngai va ai palmia Australia ele kaulia va ai a palmia isi ku e kaulia lava va ai palmia la ko va longo winga
e mai mau for kai mi e kau fa le ngai e le ai ma se pale mi le fai kau ngu pepa e le nga e le fai kau nga observa la fo e kele la sources la e mau ai pale mi ngai la ko fam kalanga e ku fa kasi e me ye finga wai e Samoa ma ave pel la ko fa lo il ka ko pale mi aka kere i aka kere o se langa len ka kalango ka pule ale o fong fa vai apa penge ia asia ka fai ke o kulanga mai wa funga wa ise meu fale kongu a kule mai le chapipi o malo le chapipi mai mongar kaimi o funga ole e ko o la val process le o la palai fa kalango pe anga va apele ai a fai fo ia nga va am kula i mai kongo fong fo ele va le malo fo la mai va ku me va longo winga sili aku o nga fai se fainga ka wala ngala e ka kaunga ko family inga me umala wala fai aka kikira la ya kula e pamli mongi ma fongem fong ko e ma va ngai kike ol mo kwale manga o fai me fa le fast o pe la se la ko nga ka u le o ka abe le fast ya ka ula le faingo film ka upunga aka me fola il mele ya sa pangi ma toni ke vanga o leo koe kolo ya Februari mka upu le. Al maari e fo ngam ka upu. Maka le fo inga musu kalasa i lalo le, e fo ngangel famsinga mau lalo e fain mka upu le o nga, womang failang kala ele nga kere koe faise mka upu ya a fiel pal mia o nga o conflict of interest. Nga abe le ilunga le famsinga o maulunga po le Supreme Court. Ai koe kongi me Supreme Court i lalo. Fai mai, ele kala fea ngai maru si anga fat kula fongo. E fai fam singonga nea, maka le fam singonga nea. O le kangi a sapangi ma ke vanga. A le fa popo e ma kaka le sau askaria, longo winga o Andrew, ia Mawaki. O le ko koruranga, le lau o kolo ia Februari mka upunga. Ai, e se le maria o le mka upure la kikilo. Ile fasanga kau, ile mingi skala la kom kanga luenga. Ele ma fai e hoi fo lalo e sa fai longo winga le koso fo e auskaria le mka upule e fa makanga ko pe fo menen kupungele fa singonga le fai ngas e koso ngai fa makanga ngalo yengo fo me auskaria ai o kier ko lo le samo tu sai le atawa o le tauvanga le mama le fai ngai e fai avaia ia utulo fo i ta uona ia fa alo fo yo sito ino poto ai tu sa ai o faia va mua nei le ola to i lalo yo le to inga ai ina no to faia e tau va uma tangata i mea longo le leia mata u le leia ai kau va le au po o ia sili o nga makanga u sa kau va po o ia la walunga le ola makanga mo ia Kusa ngofa pea fo iwa kau mai ya ele waka mai le Australia inga uoso mai nga yanga me fo inga ele nga faya inga la ko ita pipi ko faya inga mala masionga antiofia me inga oso mai lo fo yanga me fo ya saura lau mai le ngukure anga ru ngari le la ko vaenga fa pea uia ai waka mai kamaria le atawara upumong yang fa pea ko mosi mon kamai fasipoko ai onga o ke loe makua pala ai yari mongi ma foi e fa longo fa ya va fo e fa longo le me fa ya ko ile mongi la foi la nanta o soro na mai eu kiro ai nga umarora nga menga va mo ko ma so mai le mongi lang karma fo ngale ma kanga ka fa mai e fa valea me io gusa nga la weli mongi fa valea orang kamare ele va ai tato vai tunga o to e pe la no si o le o anche lu no io i tau te loa o le la o fo ile va no fo fa tiava o le la va ngo fo fa tiava e fa longo le me fa ko ile mongi la fo ilana o le vai tama le ma usa o le io e mana fo ile le ala walunga makanga o limongi e manga fo e sauia ma walunga kulonga makanga na le wala ina no fo fai meia e o te fai atu ai ia mo ama pa ure uru la au wale va ka ke a ese le ka ko pa ese pangi wale va tau ke a ese fatu la utala e ele case fo ile le o
Wala mo mai lau. E aranga whai aku le si koe whakasi mai a asiaka nanga leua o freeze mai le le aka asiaka. E aranga whai aku le kala foile le keisi lea i mka upu leo koe kolonge ia Februari kausanga fo. E mo ki ngoa lava o sapangi ma ki e vanga ma morio o leua e le keisi lea. Ai e kau iei le mga kufoile le ongo o leua o whikongi ai. Ia, leo koe whakasi mai a asiaka. Ioi, o le winga ola utala, whaumatuai o nau te lola utu o tau whaale tonu le internet. O le winga ola utala. O mana tua le aso na whai eile keisi lea. Ai vili mai loa ia, vili mai ia olo i Samoa. Vili mai olo matu, le mo te tala noa matu whafsanga i ma au mingi skao leo ia whawalu. Nā ngai e o ngai storia wa o anto storia e leo i roa kua kele. Vili mai loa. Le ala e whai mai whase ao o whamail tala olo. Ia o le ua longo a kunga ia e le loia siti. E mi ngā rke nge hoi leo maa river, ia lai ka wawe e ser ngā keng. Ia, whamai. O lau whamai, there's no case. Fesilia kurom whauaro. O ai le ai o. Ngai whai alau makau. Ai tali mai olo. O kupai. Le ngoa ko ingo olo ai lingona. Kupai sa pangi. O le upua lea nga whai e. Tulowa e mori maula ule ka uare ngō ka maari inga makawhafsanga. Ngā makua mori maua ngor kelfongi a ule karanguai, let's speak up. Na matua palau valea. Na makua palau valea whauaru. Ko ile lai whaku ia olo alai ka ero fia ai o rinvest. Vai ara, ia o kere ka ua kuare palau valea ale winga wo whatu. Na matua palau valea mfumai. Orang ngaka iyo sa pangi or makua moanga fasuro ako ay moanga meru ngai lau we kaun pai va ai tatu ye ia e au ngai me ia wala nga le wa o me nga o mai fai mai le winga la le o vetu ai tasile tangata o leva tau na tuli kasile alango mate le ko kongu ngai ir makanga no kakale o sa pangi ku pa isa pangi le marfanga ulo wa ngisi e kau ia ima nei ka kia pe aungi ya fio ko finga ngalo ale o ka umma kwa o me nan tup na matua funga fa ko marsa nga fa walo nga kai na fa ya ave ese suisa si fa suisa si va ir le makau ele ma fa ngari le nga makau pula nga makua langu moanga nga o fela na fa ye ar kai minga le ming ska leo ia fa wal wa yes lemming ska leo mong ya ke leo ka mo fam kala le atawa ka o kale information o ke ngofu ma i kai mi a o mako ma fuka ma wori a velo o fa ku fa fitai le tu nga fa popula yo ma ka le wo lo ai corrupt le nga wori o inga nga apirikia mai ai maranga case kanga kala ko paisa pangi e o fa ya tu mama tasi lea 8RPP le nga le tu tonu le finga malo la o fio nga fo il parmia ka kale o leva ko fa te lo fo la si le fio nga fa masanga ora o li fo ngi kasi des kanga ka fo ka ka ngoya porta wa le o ta wa tu o kanga ka ngi e makua lima kama kauia longo mongalisa efo e tau rea sa utala fai ya herpet o te le so na langa ele ia information mang ia intel nga sau e fa e afia mai fu ia se fo uso ya herpet o le o kala ngo ma ku o di yang ko kele runga ile i kamba ye maudu o le au sifi umaya longo mongalisa efo ia le uso e vango solo e for pui ni usila ioi pe ar pui le spring hills le yama i lalo i waika pe o nga de uso e vango solo ioi ta ko vai ka ko le la amba kanga so la mai fale nga mengi usila
o sa mo e fa uma ko mele sa fa fingi o fa uma mera o sa mo ai e to foi mai la fa metela ore ko ai nga le nga ile ko nga kakara ko pa sa pangi o kalinga ngei o maka ngei mar ke fongi ngei makara ngo ai fa walo ya o lo sa mo la nga e se va nga na ma fu nga vidi mai o lo ye lungo e se le va nga vidi mai fa ka penga ma fa karango ai o fo ya kunga ye o le mo fa sanga I male fionga ming sky ngi le mo e mai ska kala mo le mo lo kala o le ka ora so e ai ke ilo sa no mai ai male ma ming ska nga ruenga nga kai mia o se ko kala lo ke fongi se I karango le la nga fa ye lo mar karango nga le fa rongo ai nga ka o mai ya o le ai o investigation officer ocupai sa pangi ya or kalanga fa ko fa walo ala ming ska le ore wale vala ngai lo e fa walo el makua por kiki le anga HRPP o ka ocupa ai le pa fa fo ingo fo fa fo ai se ya nga fo ye ore fo fa kanga ngo fo ya mar fa ma ku por kiki le anga ya ya tawa ya onore tai milanga o tawurunga turu so kai milanga ole usa vale le tasila u e peto ai na ono to ya feane ya ole na feilo ai le fio ngal par mi o tatu o tunu ni usila Christopher Laxon ia po tu sinave mo ru to tu mala fio ngal par mi o tatu tunu Samoa o mai a fo il taimi nei lai fai le feilo inga le fo ina tau o mai lungo te le lo po oneti mai lava sunga ile ia il tatu so o kula lo ora lo le Wellington ia ile tai ona lela sa feilo iai ia le fionga le pa le mio su tatu malo Samoa nga tai leo la ai komisino le tatu malo a fa masanga fa pe foi le fionga le tamar malo ko ne sula a Samoa o kilani a fe mata paru se lue fa por lua ia sa feilo ia il fainga malo ia me se fo ia na feilo ai foi mar community ia vai ki vai kwa foi la sa ko vai le lima o laxen ngai fainga ka ko kamba de lo po fa pe oh thank you for covering me o koinga mafukanga ia sia karengo ka karonga koi ele mo ska mi laxe ne fa rongo fo me ali kuanga po fa ki onga kule e pa pongi me a fa msingo pe la ua ba fa parmia ba fa malo o manguia sa mo sila o menga e karongo ia e parmia so o mo ka mi fonga ke wala ngale fo ringa mai e sa ngolo kule pe fo ringa mai o kule pe fa fe ngai man parmia o sila tangata tino tangata le fa fe ngai mo kule pe Australia o stamiti velo miki e parmia o koinga vai nga fa fe ngai mo le kuanga uso miki fa fe ngai ma mas ko kule pe Australia au ka ngaka ngai fa fe ngai New Zealand o le level nga le kunga ai na korosia tu la vola le se leo fa ona nei te ua ai na korosia tu o se o tonga mai le na il felo ingai la lo ale tatu a fionga de pale mia ia ma tatu community ila loi I think o Wellington po Plainham ia le na bo ye le te mire nei a to sila mai ia ile felo inga ma malu le tatu o tulu mana ia fo filo inga male maftanga fo a Wellington lanto ia mo modi ele fa malo mar fa te telo la lese tatu korosi fa tara noanga ona olai faiale e mana fo fa la vela ia ile tulanga ole a wala ma fo ali fa moi au te do fa pa fala ni sita isule ya to tawane te wa e fia fa wa ta fa so ia ai ona la kao la le ka por vale le parmia I vo ngai Christchurch ka ba be o ki fia le fai ia wale le o le foi mo ki o ta pena ma tu malanga ia mo la loi a mo Hawaii ta to fela ila so tai hao ta to fe wow ia le nisi foi ai o te rota to wai o la spirali ma le aso to na ia tu langa o lo ia mo moli tu foi il fa malo ma fa tai lu mo ta to programe u ia pisi ai ta mo fai la vai o to atu na inisio maenga ta ua se to ale le
to ale le foi o to foi verso fo to foi New Zealand to ato foi le o tino va to sili ia ai fai al tato proclame o to foi ni so vai na tau ia o motu foi ma taula mo le fa malo ma fa te fa ia Bernice tato producer me se fo tari amnuia ia se na pase ne fo nga me se fo au sunga le atau au pole ia o lo fa maru si au fo ita mai tine tene na fisiri mai ia ai o so ronga le rimbe ko malanga ia wa ka ia le wo ia ia alo wa fatile sa fa ula fa faringa ko ula fa ula o ko pa ko ka ko mara vale ia o ka foi vega que fa wa ia ai tato fe lo isa mo ile anga le yo le tua to fa te tu yuta I me o mano to faia ia o tari to le ngase malolo fa tai le anga le e mana tu pule le mana tu fa la yo fe la ila so taia asiata ma proclame o te ia oi ia ai ke ro o ki ia mi siranga o ma fo faia ku ngia ra ngora so kaya ia o le so fa ngor ki no le ai oi ana mo la so rufu tasi auto ia na lan o fa tu ile il tina fo yo le ia inga male tau to o fa tu ia finga ka mo fa ma muia ke le ku lo was fa ngaula o le mo ke so rusfu mana tu fo ile to le mo ke so rusfu ia ana o le so lo tasi na o ye auto ia se fa ku le se ia ulia ma ko rufu kasi ia ala ngona o ulia ia mo mo le tu o fa ngala klaka ia mo le tolo fa anga fa mo nia ngai ato anga fo yo la so fu tina le ainga ana ia se ta vauliko ia po hana ete vauliko fa mo le tu fa tai fo ile no sai va tai fo ia I o faiva male fa tu ai nei tono le se o tata mai ainga ia me se ko si ingo nei tato matua ia tina fo ia mele me se fo yo se nei male tina fo ma fenga mlanga me samo ia me se fo tato ainga ia ele fengo fi fo yo faiva matiute ia ai fa mo le tu fa tai wa tu lo rusu matasi I desu ai se uma o fa ku nga ya ri atu wa ma nai se ngi se siaki la ngai finga ka nga I ringi kai mi o la fo mi mo ngi ros fa nga hana ia ai tato filo ila so taiao ia pe mo so to mo le tato wa por kala mi abel le fia no fatele atu so fua me mo mia Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort,
and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Da Tele atunu hiyo mao O ela beautiful Samoa Numera tasio ya ita Ele mafai ona fagalo Lo matago fie na ua Ute fie fie tawa Tasio ile pacifica Tula Samoa
is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.